Omukasheshekera izuba abatura bacera kwesharinga bari kukinga uruguto ruri kutandikirwaho okuruga Kanungu kuza Kabare. Ababa babinece nagobwo bagumize ngo uruguto rukafakare ngo bwatawaho umwaka ngukonga bari kujunana habye nguto omu government bari mu kugira icyo bakora. Oro rukuto kuri barokoze kuruga Kabare kurakika Kanungu karabacika sese bakarukora korasi kusiga gukora kuruga Kanungu kikacira ukunjira eze nkuto ngo kunjaki no rusitize nkakigezi kandi ka western konka bakija batubuza abaze ka government ngo neza kora kuruga Kanungu kikacina rukunjira aze je korasi atinje kujaki ecyo kututayize miliyoni igana bakazigabira omuntu omwe abantu bari kurenga miliyoni bakagumana bagwaha okusa gutibine mu waza kugura sabuni no bagitire mishoro kayikumi yaza kuza kujinaba abashubuzi bagira ngo urwo ruguto rukuru rukubahwera kuri byeme by'amaguzi okuruga Kabare kuza Kanungu hamwe no kuruga Kanungu kuza Kabare. Za transporta Kabare titikizayo ebintu byona bibire staka abashubuzi bona barimwa kutambura boda tizitambura inguto zifire ebyina byatubakare tino turukoraba wajana no marebere gushatu umuhanda utakagarukire kandi motoka zirya aroni twaturire na business utera bembeze nduru kugira ngo batukorere imihanda bakwenda kutukorera imihanda tuza district batugira ngo nguto ngone zayunura tukibuza ngo district president kazire machine yo kozesa bajya mutabahiro sero kuzikozesa ababashara mu kukinga urugutoru aha kubatine cyo rubahwerire hata abantu nibaza kugiye batenya tubuzira aho kubizirarya yora tugenda tuzegwira zona zamara go mwitaka zona tini kumaneche nazigura yona zona za fob shati kati kuruga Kabare kuza Kanungu twakigira iki twakoraho cona Yonka chairman wabayiyi ati nironda n'abantu banje emirimo ndabasa kubahereza kujya babona ko babaho na family zabo ibintu bigwa bigize bisinjira mani. Eki cyagimisiriza polisi kwikamwanya go kuyama ibite byaba bitiro mu rugutoru konka batura babashaba kutera sima bari kwatwaho ngo bahikaha babashobora kitumire batakora rugutoru. Okufa kwengute hamwe no kwesharinga kijagariza abatura twagamba bona kuto status or DPC wa Kanungu owagira ngo yarize kugamba n'abiciro kwata kugonjora enshongeji. I contacted them and by tomorrow we are going to see equipment coming. We are going to withdraw them and I was in touch with the cow and the engineer informed me. Because I told them even that issue alone, it is also affecting me. Gashakwa Hweza Wilfred.